Yes, umugoroba mwiza, umugoroba mugisha ku bakunzi ba Eugene Official aho muherereye hose, yaba ari abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari ku mugabane wa Afrika muri rusange. Tuvanga igitondo cyiza kwa dukurikiye mu masaha y'igitondo, igicamunsi cyiza ku badukurikiye mu masaha y'igicamunsi, biraterwa naho uherereye. Twe turi ku mugoroba wo kuwa gatandatu tariki zo 5 ukwezi n'ukwa 9 umwaka wa 2024. Tukaba tugarutse muri ya gahunda yo kubagezaho amakuru rwose akomeje kugenda abera hariya rwose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ari igihugu rwose gikomeje kugenda gihura n'uruva gusenya cyangwa se kigenda kizahazwa n'intambara ikomeje kugenda ihuza M23 ndetse na FARDC, ubwo ndavuga n'abambari bayo. Manje gusuhuza abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu gihugu rwose cy'abaturanyi bwo cya Uganda, Kenya, Uburundi ndetse na Kongo, yewe n'abari ku mugabane wa Amerika, ubwo nk'abari rwose ku mugabane wa Aziya, Australia ndetse rwose niburayi mwese mbateye yambo. Amakuru yacu turahera ahangaha muri Goma. Muri Goma ibintu byamaze guhindura isura, dore ko rwose none abaturage bakamejeje imyigaragambyo irimo iraca ibintu. Atese imyigaragambyo akayo nakahe turaza kugenda tubireba. Turasimbukira Rubaya ibintu bimeze nabi rwose, dore ko imirwano za Kaniro yamaze gufata indi sura ndetse Rubaya nayo ikabigeraniwe, aho FARDC ndetse n'abambari bayo bavuze ngo uyu centre Rubaya barayikeneye kubwiza no kububi. Turavanga dusimbukira Bwaramana, na ibintu ntago byoroshye naka na gatoya, dore ko rwose abasirikare bakomeje kugenda bahatakariza ubuzima. Turavanga dusimbukire ahangaha muri Territoire ya Rucuro naho rwose urugamba rwo kugenda rubera mu bice bigiye bitandukanye, nyuma yuko CMC ndetse na FDLR nabakomeje kugenda bakora rwose ibikorwa bitari byiza, ndetse yewe byanarimba bakagaba ibitero kuri M23. Ese aho bimeze bite nabyo turaza kubibabwira. Niba ngombwa ndabahamagarira rwose n'umunyamakuru dufite yarazagoma naba atugezeho situation yahariya muri Goma ukuntu byifashe, dore ko naho ari bicika ahangaha. Umusirikare ukomeye ufite rwose ipeti ryo mu ba koroneri uyaje gusigara ahangaza amasisi. Ese ni hehe? Ibi nabyo ndaza kubibagezaho. Gusa nshimira mwese mwamaze gukanda subscribe cyangwa se icyo bita sabone, ubundi icyo muzajya mukora nicyo bita like ndetse na share. Nawe utarabikora rwose ukaba ukiri mushya ku murongo wa Eugene Official cyangwa se ukaba dukurikirana ariko utarabikora iki kintu, ugikore ni subscribe, nta mega gitwara, nta mayinite, rwose ni nk'ubuntu. Numara gukora subscribe cyangwa se icyo bita sabone ukande no kukazogera, ubundi dukomeze kugenda twibanira muri rusange. Kuri mikro ni Captain Sina Makosa, uwo bita fighter, ubwo ni Kanowe ntabwo yabashije kuboneka bitewe n'izindi gahunda bagenda aringaniza, ariko ndabizi ko muri buze kuryoherwa n'amakuru tugiye kubagezaho yoyo mugoroba. Reka amakuru yacu nta gutinda rwose, nta kuzuyaza, reka tuyahere ahangaha muri Goma. Ahanga muri Goma ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura, nyuma yuko M23 itegetswe kuva muri uyu muhanda, ndavuga Goma Sake Minova. Ubu ngubu noneho igegezweho ni iki? Shaba ngo ikigezweho ni iki? Kanze mwumve abaturage noneho nabo uko gahunda zifashe muri rusange. Sijue kama inchi gouvernement yetu inatupangia nini kuhusu makifo ambazo zinaendelea kushambulia hivi. Iri kudutegurira ibiki? Ungetaka nini ifanyike? Mimi ningetaka kwanza ya watufungulie njia yetu ya Minova, leta Kinshasa kudufungurira inzira Goma Sake Geremana Minova, sababu mimi nasikia huzuni sana kubera ko ndikumva agahinda kenshi cyane na makano rapide ziko hapa ubwato burohama, hariho amakano rapide na masovetage hariho amajire yo kwambara kugira ngo abantu batarohama, ariko ubwato bukarohama kuri abantu amagana bagapfa. Vraiment tunasikia kuhuzunika mu byukuri, dufite agahinda. Njia kuona inafungiwa vile gouvernement yetu haiseme kwa kweli ifungwa kuri ni ikibazo ndetse ni no kubabaza abaturage.
tunalia kwa machozi sababu yo mpamvu turi kurira amarira menshi cyane kugira ngo twese tunahangaika hivi kuko tubabaye tunahangaika na guverinoma yetu iko hapa ndetse na leta yacu nta kidufasha anajulikana kuwa ni mkongomani ambaye anaishi hapa kunono none buri wese tunalia kwa machozi uyumva ko ari umukongomani sababu wanatuachililia kama hawatukubali kama sisi ni wakongomani kama hao nimba bumva ko tutari abakongomani bashake ibindi badukorera ADF uwe batu wengine ba uwe ADF naru iri kwica abantu kuzunika sana ndimi twikica abantu none badufungurira umuhanda ututilie security basi kumai wakati banaona ajali ya vile badishira n'umutekano mu mazi ku buryo ki makano rapide na turagira umutekano amakano rapide arahari ariko ntakoresha mara nyingi mabote zinazamaka pale ila bato hii kirekire amato menshi agenda aroha mahariya ariko ubu ngubu ho birakabije maiti kama 14 kama 5 personnes nyiko munani niba ushobora kumva ngo abantu bapfuye ukumva ngo ni mirambo myinshi cyane abantu ngo 10 nabangaye nibo barokotse urumva ko ari ikibazo. Yes, n'abaturage bari ahangaha mu mujyi wa Goma bari kuvuga ati rwose ni ikibazo cy'indyankurye, ni ikibazo cy'ingorabahizi. Inyuma yuko rwose ahangaha abaturage bari kuvuga ati rwose ibyo mwakoze, rwose ibyo mwakora byose ibyo ari byo byose ntabwo tubishimiye, ntabwo bishimiye igisirikare cya FRDC n'abambari bacyo. Ni nyuma yuko rwose uyu muhanda Sake Minova ukomeje kugenda ufungwa ndetse gufungurwa bikaba ibindi. Ubwo rero sinzi ngo niki kirakorwa, niki kirakurikiraho, kuko dore ko rwose abaturage bamaze kwisiga insenda. Iyi leta Kinshasa bari kuvuga ati nimba mutatubara nk'abakongomani basi mushaka ibindi mudukorera cyangwa se mushaka iyo mujya kuduta, ariko ibingibi bimaze kurambirana. Ni mu gihe rwose muri uyu mujyi wa Goma hakomeje kugenda haberamo ibiro bitandukanye, ngo dore ko ikaritiye imwe ushobora gusanga hariho nk'imiryango nka 70 iri mu kiriyo. Bivuze iki? Ni kigaragaza ko ubu bwato rwose bwaguyemo abantu benshi cyane, bigaragaza ko rero hari icyo gukora kugira ngo nibura aba basirikare ba FRDC cyangwa se leta Kinshasa igira ikikora. Ngaho urumvisha ibyo abaturage bari bati nyabureka nimba mubona ntacyo mufite mwadufasha nimutubwire yuko munaniwe ubundi tumenye icyo gukora kindi. Umva ahangaha ho noneho ibyari bigezweho. Tellement dangereux watu wanaanza kufanya greve para kufungula njia ya Minova. None imyigaragambyo yo gufungura umuhanda Minova iratangiye. Watu akituko wanafanya marche. Abaturage ba Gituku batangiye imyigaragambyo. Ubu ngubu ikigezweho ni ugufungura umuhanda Sake Minova. Murumva abaturage barababaye. Abaturage barababaye. Ariyo mpamvu rwose leta Kinshasa abaturage rwose bamaze kwikuraho amaboko. Nimvuga ngo bamaze kwikuraho amaboko mu byumve. Mwumve yuko abaturage rwose bo muri Goma bamaze kurambirwa, bamaze rwose kuvuga ati aho rwose FRDC mutugeze turarambiwe. Ati rwose uyu muhanda wakagombye kuba ufungurwa nibura nimba hari n'abarakoresha inzira y'amazi bakayikoresha ari bakeya. Ati dore ko na benshi bajya muri za Minova bakoreshaga inzira y'ubutaka, abakoreshaga inzira y'amazi babaga ari bake cyane. Atari ku bungubu niyo nzira rwose yari gusanga ubwato bwikoreye ibirenze ubushobozi bwabyo, bigatuma impfu za hato na hato zigaragara. Ngayo nguko rero, nguko uko ibintu bimeze, nguko uko gahunda hariya muri Goma bimeze muri rusange. Tukira ahangaha muri Goma ni nyuma yuko rwose ibisambo bigera muri 2 ngiye kuva muri Goma ubundi bamanura za Rubaya. Ibisambo bigera muri 2, ibisambo rwose rukukuba byarasiwe byiciwe hara ku katedrale ya Gituku. Ni nyuma yuko rwose banatwitswe, nyuma yuko ngo bari bakomeje ibikorwa by'ubujura, abajura kabo hari akageze rwose. Ubona yuko noneho nta mwanya bari kubahereza, nubwo wenda abazarendo n'abari bisambo rukukuba, ariko ibingibi byo rwose bakomeje kugenda bari kubica, bakomeje kugenda bahangana nabyo. Ni nyuma yuko rwose ibisambo ngo byari biri hariya ari 2 byabashije kuba byafatwa bigatwikwa hariya muri za Gituku ku katedrale. Urumva yuko rwose ibintu ntago bimeze neza na gato. Ngayo ngukora muri Goma ho insecurity iracyakomeje cyangwa se umutekano muke uracyakomeje, dore ko rwose hariya ibijyanye n'umutekano rwo byose byabaye agaterera nzamba kanyina wanzamba, dore ko usanga insecurity yari mu masaha y'ijoro usanga byafashe indi sura bitewe nuko haba harimo abajura cyangwa se ibisambo byinshi cyane, ariko by'umwihariko aba ari wazarendo bari kugenda bakora ibikorwa
bwose by'ubugizi bwa nabe. Reka noneho mva ngaha nimanukire Rubaya. Ibintu byamaze kuba ibicika, byamaze guhindura isura. Abasirikare ba M23 nyuma yuko bagejejwe hariya muri Rubaya, FARDC nayo igategeka yuko abasirikare bose bari ku ruhande rwayo, ubu turavuga FARDC, tuvuga Bazalendo, Mayimayi, FDR ndetse n'abandi, bari mwabira bice bya Zabugabo, Masisi ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, bagabye igitero simusiga mu gace ka Kaniro. Ni nyuma yuko bafite papasi kugira ngo bigarure iyi centre ya Rubaya. Iyi centre ya Rubaya ni centre ikungahaye ku mabuye y'agaciro, cyo bita umutungo kamere. Iyi M23 kuva yagira hangaha Rubaya, ntabwo FARDC ndetse n'abambari bayo, ubwo ndavuga leta ya Kinshasa, bigeze bishimira kuba iyi M23 yarigaruriye aka gace, dore ko ndetse nubwo niyo bari mu nama New York, bavuze yuko M23 ahangaha ngo yinjiza akavagari k'amafaranga ng'ibihumbi 300 by'amadolari, wayavunja mu manyarwanda ugasanga rwose ni miliyoni 400. Aya ni amafaranga menshi rwose, amafaranga bashobora kuguhereza ibintu bigahinduka. Aya mafaranga ngo niyo mafaranga M23 yinjiza buri kwezi kuva yafata iyi centre ya Rubaya ikungahaye ku mabuye y'agaciro. Ibi bintu bitashimishije n'aka na gato abasirikare ba FARDC ndetse n'abambari babo, dore yuko babaye nk'abafashwe ku gifu, dore ko amabuye y'agaciro bacukuraga hariya byabaye nk'ibizambye, ntibongera kuba bayacukura. Ibiro byatumye FARDC ndetse n'abambari bayo barakara cyane, nubwo M23 yabakuye umunguma, ariko ntabwo bigeze bajya kure cyane, dore ko Masisi, Gatare, Gasheberi, Bugabo yewe n'ibindi bice byose M23 yabirutseho, ariko ntiyabasha kuba yabasanga muri ibi bice, bakomeza kugenda bagumamo. Mu masaha y'amanywa rero niho navuga ko FARDC zagize gutya rwose, zirangije ngo zigaba igitero muri Kaniro, ariko M23 nayo iza kumenya ibi bintu, iza gufata ba basirikare twababwiye ba makaski, aba special force. Iyi Rubaya rwose umuntu urayisigarana arabari ni indyankurye. Ni nyuma yuko mu minsi iri imbere twababwiye yuko abasirikare bacyoherezwa hariya batumwe no bita mwenyewe General Sultan Makenga, arabya ati kari agace nubwo mwatakaza ahandi hose, ariko Rubaya ndayikeneye. Igihe muzaramuka mutakaje, muzahura namwe n'uruva gusenya. Iyi Rubaya ivuze iki muri Masisi? Ni nk'icyo twakwita umutima wa Masisi, ni nk'umutima wa Masisi, kuko ubutunzi bwose bwa Masisi, kamvuga iki kintu, ubutunzi bwose, imitungo kamere ya Masisi iryamye hangaha muri Rubaya. Kure kuri iyi Rubaya rero bivuze iki? Masisi ntacyo bufite, niyo mpamvu mva ngo Masisi zone FARDC irayifite, ukumva ngo ifite ibindi bice ziyo hepfo za Nyabyondo, za Hena, za Hehe, ariko bakaba bataryama ngo basinzire bitewe n'aka gace batakaje, nuko bazi ko ari agace k'ingenzi. Na gace yaba ari mu buryo bw'uri strategique, kari strategique, yaba ari mu buryo bw'ubukungu nakubukungu, yaba ari mu buryo bw'abaturage barimo, niki kwereka rwose ko ari agace navuga ko gakomeye, ndetse gafite icyo kavuze kuri M23 nkuko bivugwa. Uru rugamba rero rukaba rwatangiye mu masaha y'amanywa, masaha y'isa 5 rwose, ngo urugamba rwari umuriro, cyo bita moto kuri njanja. Moto kuri njanja. Ni nyuma yuko M23 ikimara kumenya yuko izi FARDC zizamutse, FDR ngo hazamutse abagera muri 350. Wazalendo bayoboye no bita Tuungane Janti. Tuungane Janti rwose ni uyoboye Wazalendo bari hariya. M23 yaba byate muri cyo bidagadura hara muri Kaniro. Ishyano no gukandagira muri Kinigi bamaze kwifunga, Kibabi bayifunze, haraye hejuru kwa Inosagayizi bafunze, Zabihambwe bafunze, harazamema. Ubona ko bafunze, ntabwo bashaka umuntu wo kwinjira muri Rubaya ngo abashe kuba yayigirira nabi. Ni nyuma yuko nababwiye yuko abasirikare ba FARDC
bamwe bamaze kugera muri Rubaya mu buryo bw'ibanga bwa bucece kuko bajyaga baza bambaye icyo bita tennis severe. Baje bambaye tennis severe, kuza bambaye tennis severe ngo bumvaga yuko bagiye kuza umungumu, bakamanza bakontrola bakareba aho M23 forces zaho ziba ziri, defense zabo uko barya uko baryama uko babayeho, hanyuma ngo bakazahamagara hakaza ibitero, ariko ubutasi bwabo bwaragize ute, bwaragize icyo bukora. Ibiro ntago byabashije guhira rwose abasirikare ba FRDC ndetse n'abambari bayo, dore ko ibintu byahinduye isura, ibintu byabaye bibi. Nyuma yo kwa 23 yamenye ko bazamutse, yagiye kubatangira aho abita za Kinigi, ariko ni mu gihe babandi batakoze force, batakoze ifunzo rya komando rya cadette, aba batakoze ikosi rya cadette, aba nabo ni babi. Bazajya mwumva ngo ntago bakoze force ntago bakoze ikosi rya special force, ngo ugira ngo nagafuka imvugo rimwe. Nabo bameze nabi, nabo bari danger. Nabo nabo usanga nabo bavuna umuheha bakongerwa undi. Ubu ngo nabo muri kano bakekaguraga icyo bita FRDC na Wazalendo, bakekaguraga. Imibare tugera yatubwira yuko abagera muri 17 bahasize ubuzima. Ni ikikwereka urugamba ukuntu rwari rwahinduye isura. Ariko iyi Rubaya ngo leta ya Kinshasa yinyotewe, ugashyiraho uwo bita Honorable Seninga Innocent arayinyotewe, ugashyiraho uwo bita Ndayishimiye Kordo Juste arayinyotewe, ugashyiraho n'abandi bose bakora muri pariko ndetse n'abaheza nguni bose ba leta. Iyi Rubaya ngo barayikeneye. M23 rwose yabafashe ku gifu, yabakoza ahantu. Urumva ko ibintu hara rwose muri Rubaya ntago byoroshye. Ariko kugeza aya maginga ya, niba ufite umuryango, ukaba ufite abavandimwe, ukaba ufite inshuti muri Rubaya, iyi Rubaya nubwo bari kwipangira bagakora ibiki, bagacura imigambi, bagacura ibiki, bakagira ute, kuyinjiramo ndababwiye ngo hazacu wambaye. Iyi Rubaya kuyinjiramo ntabwo ari none nejo, si nejo bundi. M23 irakura Rubaya, yahagwa. Usibye nayo mabuye y'agaciro n'abaturage barimo bo bonyine ntiyabatererana. M23 hari ibintu ukuntu bimeze, ikaba ikomeje kugenda iri guhana koalisiyo, kubita itababarira, kubaga nta kinya. Inkomere zakomerekeye hari abankomere zigera muri 9, abafashwe matekwa bagera muri 11. Ibintu ari byamaze guhindura isura, byabaye ibindi. Mw'abantu mwe byabaye ibindi. Tujya twemeranya. Byabaye ibindi rwose. Ubona ko hariya rwose muri Rubaya haraza guca uwambaye. Ni nyuma yuko rwose bakomeje kugenda FARDC ndetse n'abambari bayo bakomeza kugenda bahagaba ibitero, ariko M23 bidasubirwaho. Yamaze no kugeza intwaro z'imisahada hariya zitari zihasanzwe. Iki kintu mu cyumve noza, M23 yamaze kuhageza intwaro z'imisahada zitari zihasanzwe. Yamaze gushyira abasirikare bayo mu misozi igitandukanye hariya. Ndavuga muri amusozi yo kwa Innocent Gahizi, ndavuga hariya za Kinigi, ndajya hejuru ku Kabashumba, ubwo hano hejuru za Matanda, ukajya za Humure, ukajya hejuru aho kuri SMB. Muri aho hose ngo yagishyiramo abasirikare kugira ngo n'ufite agahirahiro ko kugira ngo azinjire hariya bizamutwara imbaraga, bizabagora. Ni nyuma yuko rwose FRDC yakoze ibishoboka byose, ifata abari bo bose irakumurirrazana. Mbabwire ko benshi bari baturutse ara za Bugabo, makuru dukesha drone zacu. FRDC ariko yo ikaba yari yaturutse Masisi yambuka Bugabo ishaka kuzano za Kaniro, ariko ibintu byanze. Abandi baturuka za Gatare bambukana za Rukopfo, ariko byanze byabaye ibindi. M23 hariya iri gukubita ibangura, iri kubaga nta kinya. Ariko kiraho n'umukongomani kiraho n'umukongomani amubwira ukuntu byifashe hariya.
hariya rwose nawe kumbwira ngo afite amakuru menshi cyane agiye kutugezaho. Reka nze mubashirireho nawe atubwire ukuntu bimeze, ubundi nze mbabwira icyo bita za Nyamugigima ziri hariya, za Gahira, za Bukombo, ngende mbakubitira rwose icyo bita ipuko za Nyamugigima. Nze mbakubitira umuvandimwe rwose. Umuvandimwe uriye. Halo Jimmy. Bwana sina makosa mwiriwe. Mwiriho neza. Ndabona umugoroba uko biri, ikirere kigejeje gutuzaho gakeya uyu mugoroba uko biri. Yes, ubu ngubu turaguhamagaye turi online ku murongo wa Eugene Official. Rwose nk'umunyamakuru wacu ubura aho ngaho Igoma, turaguhamagaye ngo tukwifashishe kugira ngo udusesengurire byimbitse kubikomeje kugenda bibera kuri ubwo butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'umuntu bireba nk'umunyamakuru, utubwire rwose yaba ari aho ngaho muri Goma, yaba za Masisi, yaba za Minova, utubwire uko situation yaho imeze. Bwana sina makosa hano wacu Goma kuri uyu mugoroba cyangwa kuri uyu munsi wa none. Umutekano ukomeze kubura cyane cyane hano muri Goma. Dufite byinshi cyane ndetse byo kugeza ku bakunzi bacu ko kuri uyu munsi wa none cyane cyane ko hagaragaye habonetse imirwano ikomeye cyane cyane muri Sake. Haboneka n'indi mirwano ikomeye cyane aho bita za Minova. Ndetse no mu tundi duce twa Masisi. Ayo niyo makuru dufite turi buzogeza ku bakunzi bacu kuri uyu mugoroba wa none. Ngaho nta gutinda rwose iyabagezeho iyabahereze. Duhere ku mirwano yabereye hariya mu birometero 27 uva muri Goma ayo hariya muri Sake. Ibintu uyu munsi byari bikomeye cyane nuravuye atena cyane cyo ku rwego rwo hejuru. Aho uyu munsi wa none kuri uyu mugoroba haje kuboneka amakuru ko ingabo za FARDC, za FDLR, z'Abarundi ndetse yewe na SADC kuri uyu munsi zahawe isomo hariya muri Sake. Bazikoreye ibintu bikomeye cyane hariya ku musozi wo bita umusozi wo bita Kiuri, umusozi ku musozi ubaho antene zigera muri 2. Ubwo M23 yari igenze imbunda nini cyane mu musozi, irabarasa bikomeye cyane, aho leta ya Kongo yatakaje wa musozi wa Sake bita Kiuri, ubu ngubu M23 ikabiwurayemo. Ubundi iki uri mu byari bisanzwe wabagamo FARDC, wakontororwa n'abasirikare ba FARDC. Umusozi Kiuri wari umusozi wakontororwa n'abasirikare ba FARDC. Kubatavuze ni umusozi uri ruguru ya Sake gatwani mu birometero 3, urumva ko ari muri Sake neza. Uwo musozi rero buje kwira kuri uyu mugoroba M23 iwutashemo iwurayemo. Yakoreye bikomeye cyane, yatanze isomo rikomeye cyane, aho Abarundi benshi cyane baburiye ubuzima, abenshi batakaje ubuzima, ndetse ko hari n'umu FDLR, Colonel wa FDLR warucitse kuri uyu mugoroba. Ngo yarusimbutse. Ararusimbutse kuri uyu mugoroba rwose, intare za Sarango zari zimufashe rwanoki. Urumva no muri Sake naho byari byose byari bikomeye cyane, n'ubwani ibintu byari bikomeye cyane, byari bikomeye n'ibintu bikomeye cyane. No kuri uyu mugoroba imirambo nyinshi muri Goma, ambulance zatunze ntiwareba byakomeye, naho intwaro yarasaga yerekeza mu birindo bya M23 mu ibandiro, aho MONUSCO yacumye intwaro zino za musahada zo twita za musahada. MONUSCO yasubiza inyuma, n'imbunda z'abantu zagenze mu ibandiro bazicumye bazisubiza inyuma, kuko babonaga ko neza M23 ije gufatiza umbunda mu ibandiro. Imbunda ziri hari abambiro za musada ndetse n'ibifarwa n'ibitobrand bamaze kubihungisha babigejeje muri Goma.
rwose tayari bamaze kubihunza byose, tayari bamaze kujya kubigenga hepfo. Hari hamwe n'inkambi, iriya nkambi ubwo ni Mugunga ku kimashini aho rwose ara ku kimashini neza. Ubu ngubu ni imbunda zose bazikuye imbere, n'imbunda zitenzwe kuri uyu munota. Urumva rero isura M23 yahinduye isura rwose kabisa. Bakoze intare, bayikoze mu jisho rwose. Intare hariya zarakaye, zavuze yuko zikurikira isasi hose rizavugira barikurikira kugeza uburyo ki leta ya Kongo izemera imishyikirano cyangwa ikazemera ya masezerano, itayemera bakagera muri Goma na Goma nabo batakwemera amasezerano, bagakomeza kuzajyana za Bukavu. Urumva rero ntabwo byoroshye cyane. Ariko Bwana Jimmy, nk'umuntu ubaho ngaho muri Goma, uvugana n'abasirikare ba FARDC, ukavugana na Wazalendo, ukavugana n'abaturage, niye mu mpeko ujya wumva abaturage bafite ku buryo mu 23 iramutse yinjiye muri Goma, ni cyumva bavugaho, ni cyumva babanenga ku buryo mbese kugeza amaginga ya M23 ishobora kuvuga ati tugeze muri Goma nta kibazo rwose, twaba tumeze neza n'abaturage baratwishimira. Ubundi uri muri Goma wumva ari iye mu mpeko iyirimo y'uri gutembera muri ayo makaritiye? Utembera muri aya makaritiye rero wumva neza rwose, nabo bakeneye ubutabazi, baba bashaka ubutabazi cyane, baba bashaka ubutabazi cyane, tena cyane. Si bo bazarota babonye rwose kabisa ziriya ntare zikandagiye hariya. Ayo rwose hariya barashonje cyane. Aho nanone bivugwa ko hariya muri Goma ko tayari intare zakandagiye. Urumva abenshi rwose barategereje, bategereje ubutabazi hariya cyane, tena cyane rwose. Si bo bazarota umutabazi ahageze. None tuvuye hanga muri Goma ndetse na Sake, Minova aho byifashe bite? Zabwira Imana nuwe mwuka wahiriwe. Rero tuvuye hano muri Goma tukanyarukira za Minova cyangwa hariya hazwi muri teritwari ya Karehe. Noneho uyu munsi wo byari bikomeye cyane, tena cyane. Aho imirwano yatangiye mu rukerera rwa saa 7, abarundi yewe FARDC ndetse na Wazalendo, aho byari bikomeye cyane, ndetse n'abahibu ibyo bahakorewe ndakubwiza ukuri. None byari bikomeye cyane, aho bafashe umwanzuro wo kwiyahura, bakiyahura bashaka gufungura irabwira Imana, ariko ntabwo byabahiriye. Ntabwo byabahiriye kuko bari ku gitutu ngo bafungure inzira ya Sake, Minova ndetse na Goma. Rwose bakuza kurwana, bakarwana buhumyi, baraswe hariya cyane bikomeye cyane. Aho batayo y'abarundi yasigaye ingereye cyane kuko baguye mu agatego M23 yabateze, ese cyangwa utuntu ngo bita udushibuka. ngo bahageze rwose, ngo haguye abasirikare n'abandi b'ubusa. Ni ngombwa ngo abasirikare n'abandi b'ubusa ubyumve, aho ingabo za M23 zafashe ibibunda bikomeye cyane, birimo za mashinigani, birimo za RP, ese mugizo ntiwazibara hariya. Byari bikomeye cyane muri Minova ku munsi wa none, byari bikomeye. Ni ngombwa ngo byari bikomeye, aho M23 yasatiriye yageze abazi hari amazi agabanya Minova akagabanya nabwira Imana. Ako kagezi rwose ndakazi rwose, kuri ako kagezi aho no M23 iraye magingo yangaya. aho ngaho ko nzi ko ari iminota mike ya kwinjira muri Minova, ko bitagusaba iminota 20 cyangwa se 15, ntabwo byaba byamaze gushyiraho kuri pressure abasirikare ba FARDC n'abambari babo muri Minova. Rwose ndi kukubwira ngo aho M23 iraye pressure hariya muri Minova, nuko yuko ndetse n'abaturage nabo bahagurutse. Yewe bahagurutse byakomeye kubwira leta ya Kongo, cyangwa bakabwira aho bita Abarundi ndetse na FDLR ndetse
iriya koalisiyo irimo hariya ngo rwose ngo nibafungure iriya nzira ya Minova na Goma, ngo niba batayifunguye bo barashakisha uburyo bayifungurira bakoresha iriya nzira ku gahato, nubwo leta itazaremera ngo bazayikoresha ku gahato. ariko ubundi turi gusoza kuri uyu muhanda ni M23 yawufunze ni FARDC yawufunze? Uyu muhanda si M23 yawufunze, ahubwo ni FARDC yawufunze, yanze ko agira abaturage batambuka baca muri eneo za M23 baze muri eneo zabo. Okay, ubwo tuva zabwera Imana ahubwo twimanukire za Masisi. Rero tukira aho ngaho aho bita Inumbi, niba uhazi Numbi ya Karehe. tukiri muri Karehe aho bita mu Rwanda naho mu kera rwa Karehe mu gitondo cya Karehe byari bikomeye naho byari byoroshe. Aho abarundi basubitse abarundi hariya irazamuka yakurasa mu kera rwa Karehe, aho hitwa mu Rwangara n'ahantu hacukurirwa mu buye y'agaciro. Noneho bazamutse bajya gutera intare za Sarangwe, basanga rwose naho ziriteguye, zabakoreye ibidakorwa, zabirutseho zabajyanye ngo zibageze ahantu bita mu kariyere ese cyangwa ngo munsi y'umusozi wo bita kwa Kibereye aho rwose ngo naho byahabereye ibikomeye hara muri Karehe. Urumva ko byahinduye isura. Ndumva rwose aho ngaho byahinduye isura, yewe yaba ari M23 yaba ari FARDC, ndumva ntawe ushaka kurekura rwose, hara ntawe ushaka kurekura. Ibyo niko muri Karehe muri iyi minsi bihagaze, muri iyi minsi bwana sina makosa. Masisi ngo byifashe bite mu minota nk'ibiri cyangwa 3? Rero ukuntu bihagaze hariya muri iyi minsi, ukuntu bihagaze aho bita reba uvuye Bihambwe umanuka ujya za Nema ukagenda ukagera ahantu bita mu gikuyu cya Duniya. Aho rero naho niho abitwa abazarendu ndetse na FDLR za Igatare muzishaka gufungura inzira yerekera Rubaya, ariko naho ntibagirwa ngo baharasiwe bikomeye, ndetse bamwe ngo bagwa mu mugezi wo bita Rushoga ubaho ngaho, ngo benshi ngo Rushoga yabatwaye b'abarundi bari bageze muri ako gace ari bashyanga rwose ngo Rushoga yabatwaye, ngo n'amateka zimwe na zimwe zahafatiwe. Urumva aho hantu, urumva ko rwose ntibyoroshe birakomeye cyane. Naho urumva yuko bitoroshye rwose, urumva ko rwose yaba ari Masisi yaba ari Karehe yaba ari mu bindi bice, urumva ko hagiye hakorerwa ibijyanye n'urugamba rwose ruremereye cyane. Ese hari indi nkuru waba usigaranye wenda ngo tutakuniganira ijambo? Indi nkuru rero isigaye hano muri Goma, bakomeje kohereza ingabo nyinshi hariya mu kibaya cya Nyiragongo. Kiriya kibaya cya Nyiragongo bakomeje kohereza ingabo nyinshi z'abarundi ndetse na FARDC nyinshi cyane, babiresha zaramwakira kibaya ko naho bitangiye guhindura isura. Ariko amakuru ari nuko abasirikare bari kujayo b'abarundi bari kugenda bafite ubwoba, kuko ngo se byakozwe uyu munsi sake uyu mugoroba, byatumye bagira ubwoba babonye bataro yabo irangiriye hariya muri sake. Rwose ngo bagize ubwoba cyane bukomeye, ngo bari kujya hariya mu kibaya bafite ubwoba cyane. Bwanasira amakosa, ayo niyo makuru twari dufite muri iki gihe, ngayo nguko niyo makuru twari dufite muri aka kanya. Reka tugushimire muvandimwe, rwose ugire ijoro ryiza. Murakoze, mugire ijoro ryiza. Yes, ngayo nguko rero murumva ko umunyamakuru rwose wacu uri hariya za Goma uko akomeje kugenda atubwira uko situation ya hariya uburyo imeze. Urumva ko muri Sake naho ntabwo bimeze neza naka na gato, ni mu gihe M23 nayo ngo yamaze gutegura operation simusiga Karundura iyo kugira ngo uyu muhanda ufungure ku mugaragaro, ariko ufungure ku ruhande rw'abasivile, ariko abatura ku basirikare bo nta musirikare uzajya ukandagira hehe muri uyu muhanda.
ni mu gihe mwumvishe yuko abasirikare ba FRDC aribo bafunze uyu muhanda bagashyiraho amabariyeri kugira ngo abaturage batazajya bifashisha uyu muhanda. Urumva yuko rwose abaturage ariyo mpamvu nabo bari kuregereta bavuga ati nyaboneka FRDC uyu muhanda ni mufungure ukoreshwe nk'uko za Sake Kirorerwa imihanda irakora, Sake Masisi, ubwo ndavuga hano za Mushaki imihanda irakora, uyu muhanda wa Rucuro Bunagana urakora. Atese no kubera iki uhariya muri Minova ho mudashobora kutuma wakora. Urumva yuko rwose abaturage nabo sinzi ngo ni iki FARDC ibatekerezaho, ariko urumva ko M23 nayo ngo mu operation ya igiye gutegura rwose igiye gutegura uburyo yafungura uyu muhanda. Ubu barriere FARDC bigenda ishyiraho hinagaho igende ibukuraho muri rusange. Ngayo nguko rero urumva ko bimeze hariya ntabwo byoroshye naka nagato. Ariko umuntu utarakanda subscribe rwose nkubye ati kanda subscribe cyangwa se sabone kandi no kunzogira ubundi dukomeze kugenda twibanira muri rusange. Reka mvanga hano no ndacyari muri Masisi ahangaha ni muri groupement ya Bashari Kaembe. Bashari Kaembe ni Bashari Mokoto, ni Bashari Mokoto hariya zagahira rwose M23 nayo noneho ubu ngubu yivuganye umukoroneri wa Wazalendo uzwi ku zina rya Kiro Sankiro rwose. Uyu mukoroneri ngo akaba azwi rwose hariya ngo yarazwi rwose nk'igiharamagara cyangwa se nk'ikihebe, ariko burya nta kihebe ku rugamba, byageze ku rugamba ho aba ari bindi. Uyu mugabo rero ngo akaba yapfanye n'abasirikare bagera muri 17, ni muri rwose gahunda yo kugira ngo M23 ikomeze kugarura umutekano uri hariya. Uyu mugabo akaba yarasiwe hariya mu musozi wa Buhimba nyuma yuko bari bagabye igitero kuri M23, ariko ikabasha kubyitwaramo neza, ikabasha kubarasa uyu mugabo bita Sankiro ndetse n'abasirikare be batari bakeya. Ni mu gihe ama operation ya M23 aracyakomeje, mwabantu mwaracyakomeje, dore yuko iyi Masisi nayo ikomeje kugenda igaragaramo abazalendo ndetse na FARDC bamaze kwigira abaturage, ariko umutekano muke bagakomeza kugenda bawuteza iyo no kugaba ibitero navuga bya hato na hato ku mutwe wa M23. Ngayo ngukurumva yuko rero ibintu ntago bimeze neza naka nagato hariya muri Masisi ikomeje kugenda iba Masisi rwose, Masisi ikomeje kugenda izamba muri rusange. Urumva ko rero hano muri Masisi M23 nanone ikaba ikomeje kugenda rwose ifata ibice bimwe na bimwe kanongera nk'abasirikare kugira ngo nibura abasirikare bakomeze kugenda bahangana n'ibi bitero bya FARDC ndetse n'abambari bayo. Uyu Colonel Sankiro rero rwose akaba yamaze kwivira ku isi y'abazima, akaba yapfanye n'abasirikare batari bakeya, hakaba hafashwe abandi ba mateko bagera mu 9, mateko zigera mu 9, abiripotinzi bakaba bagera muri 18. Urumva hano urugamba rwari ndyankurye nyuma yuko bari bamaze kwica rwose uwo twavuga ko yarasa nkayo y'urugamba. Byanda bati yo urugamba rupfe rwose inzuki ziratatana. Uyu nabo rero dore yuko urugamba rukomeje kugenda rubahitana umunsi ku munsi, dore ko M23 muri rwose yamanuyemo za nsore ziba zigenda ziza amakaritiye kumanuka za Buhimba, bamanuka za Kinyana bakambuka za Gise bakinaga hirya hose, ubona bagenda bahajagajaga, ukabona ni ibintu bari kumva neza cyane rwose. Ngayo nguko rero uva muri Masisi reka mveyo rwose ninaga muri Rucuro na ibintu ntabwo bimeze neza bavandimwe. Ibintu ntabwo bimeze neza kuko ahangaha ni muri groupement, ubwo ndavuga ni chefferie ya Bwito, groupement ya Bukombo. Chefferie ya Bwito, groupement ni Bukombo. Ahangaha ngo byifashe bite kuri tidonido ry'ibyahangaha ukuntu byifashe nabyo. Uyu munsi tariki 5 z'ukwezi kwa 9 ni umunsi kuwa 6 ko dimbira n'abanyesabato ngisabato nziza rwose. Munsi bari mwagiye mu isabato n'abasenga ku cyumweru muri kwitegura rwose ejo kujya gusari, ejo ubwo tugomba kujya gusari rwose nta kibazo niki na kimwe. Yes, ahangaha rero muri Bukombo mu gace bita Kanyangohe, agace bita Bumbasha ndetse n'agace bita Bunkuba. Ubu buce ngo bukaba rwose bwaberemo imirwano muri aya manywa nyuma yabo abasemuse bo kwandaruhutse Damiyano cyangwa se Domi
ndetse na FDLR zo kwambitezi ngo rwose abantu nabo bari bahuje bari bagafashemo bagabye ibitero kuri 23 muri ubu buce Kanyangohe, Bumbasha ndetse na Bunkuba. Ubuce bwose ngo nabo bari babugabyemo ibitero bya simusiga, bari bagabyemo ibitero karundura, byatumye rero M23 nayo ifata hasi hejuru, sukura arasa irasita babarira rwose iratikagurira cucuma. Muno hakaba tubwira yuko rwose ngo mu rugamba rwabashe kwa rwamara amasaha agera muri 4 abasirikare basemuse bagera muri 7 bashije kuba baraswa, abagera muri 3 babasha kuba bakomereka. Ni mugiye muri ibi bice navuga FRDC na Wazalendo bamaze kwigira abaturage ibyo kuvuga ngo warubaka ama defense ntibacyubaka ama defense, ahubwo basigaye bibera mu baturage. M23 kicara izi ngo nibura ahantu iri hari umutekano, nyamara kubera nta defense ya Aduyi babona imbere yabo bakagira ngo Aduyi yagiye kure, nyamara ari kumwe ahangaha nabo. M23 nayigiriye inama itaragakecuru barayigaya, ndavuga ati ziransina ziri hariya za Kanyatsi, za Mashango, za Kasoko, za Bambo, yewe naha za Kinyandonyi, nako za Kanyangohe, Kanyangohe. Ndavuga izi nsina zose birasango bazitemagure. Umuntu mujye usanga FDLR barihishikwe birirwa bari kwenga bari no kotsa amabungu, bigatuma rwose M23 kugira ngo izabatonongero muri ya birayigoye. Ariko navuze ati bakagombye kuzitemagura, nimba ari ugushibuka zikazashibuka. Batanyura urwago umwaka umwe ntacyo baba umwaka umwe bazongeye gushibuka, ariko kugira ngo abaturage bazashirire hano. Ni mu gihe hari bagiye kwa FDLR zagiye kwambura abaturage, kuko nazo zigize abaturage. Abasirikare ba M23 bagiye gutabara, baza kurasa mu musoro umwe mu 23, baza kumurasa, bashaka ni yaturutse umurashi yaturutse birabayobera, babona nabantu b'abaturage bibera aho ariko babitse iki, babitse imbunda. Byatumye na M23 irakarira avuga ati ubu ngubu umuntu ufite intwaro bitemewe n'amategeko, uwo tuzadusanga afite intwaro azajya ahura n'uruva gusenya. Ariko nge navuze ngo ibintu bakagombye kuba barahanganye nabyo mbere yo kubinjira muri irucuro, kwirucuro barayizi n'indiri ya FDLR, n'indiri ya CMC, n'indiri ya Nyatura. None dore batangiye kujya bagira ute, batangiye kujya barasa. Abasirikare ba M23 bagiye kugira ute, bagiye gutabara. Igihe cya CNDP murabizi, hara muri Tongo, hara za Bukomba hago abasirikare benshi ba CNDP bajyaga bagiye bazi ngo bagiye kwiga Aduyi, bagasanga Aduyi ni abaturage bibereye ngo bari guhinga, abandi bari gutera abagore, bakagira ngo n'abaturage bamara gutambuka bakegura intwaro bakabakurikiza urufa rw'amasasu. Ibi ngibi abantu barwanye muri CNDP barabizi. Ariko none dore no muri M23 biratangiye, bari kugira ngo bagiye gutabara abaturage, abagiye gutabara ni Aduyi. Rero sinzi ngo M23 raza kubyitwara mwite, ariko birasaba ngo rwose nayigaragaze ubunyamwuga bwo ku rwego rwo hejuru, nayo ibashe kuba yahangana nabo. Ni mu gihe rero rwose ngo muri ibi bice naho hiriwe imirwano rwose iremereye cyane, rwose ubona yuko mu bice byinshi uyu munsi imirwano ho yavuzaga ubuhuha muri rusange. Reka tuvanga rero dusimbukire Gatsiru naho rwose ngo babashe gukozanyaho nibura amasaha agera muri 3. Ni nyuma yuko muri Gatsiru rwose harimo defense ya M23, ariko izi semuse bitewe nuko zaje zishkwiragira hose, zinagira gutya rwose zikifofera zikihuzahuza, bakagira gutya bakongera bakajya gutera ubutero shuma ku mutwe M23. Ariko amakuru dufite rwose nuko nabo babashwiragije uko bari baje bangana siko bashwiragiye bangana, dore ko nabo babatishije kuba barasamo abagera muri 3. Urumva hano ntago ibintu byoroheje naka na gatoya, ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura. Ni mu gihe ibi byose obita Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Mulumba, ibi byose ari we nyirabayazana kuko yanze kuganira na M23 ngo umutekano urambe. Nyamara mumenye yuko yabari muri M23 abari gupfa n'abakongomani, iyo abarabasemutse ari gupfa n'abakongomani, usibye aba FDLR nibo batari abakongomani n'abarundi, naho abandi bose bari gupfira muri Kongo n'abakongomani. Congolais disa n'abakongomani mu maraso. Niyo mpamvu nge mfite impungenge kuba mama b'abakongomani kazi, bashiki bacu b'abakongomani kazi, mvuga ko abagabo iyi ntambara igiye ibagereje. Mu minsi mike ushobora gusanga nk'umugabo umwe atunze nk'abagore 5, bitewe nuko abagabo babuze batwawe n'urugamba, kuko urugamba rumaze gutwara benshi.
turebye iyi myaka 3 ishize uru rugamba rumaze kujyana benshi. Mw'abakongomani kazimwe muri baziki mu myaka 2 iri imbere cyangwa 3 ko hazaza hari ese koko abasore bashire ku rugamba bitewe n'uwo bita Gisegeti, abagabo bakabashire ku rugamba muri baziki. Ibi byose ngenda bigereka kuri uyu mugabo rwose Sematama, ndavuga Gisegeti, ukomeje kwanga kwinangira akaba nk'umugabo bita Farao, akinangira akanga kugira ute, akanga kuganira na M23 ngo basasa inzobe bahandore iki kibazo kibe cyarangira. Ariyo mpamvu ndi kuvuga ati abatishwe n'amasasu bicwa n'ububandi muri go muzarebe, abagore bapfa nibo bake kurusha abagabo. Abantu mukora ikigereranyo murebe, abagore bapfa muri Goma nibo bake kurusha abagabo. Abagabo muri Goma barashize, umugabo ngasigaye yandika agapapuro agiye kugenda kugira ngo akandika adresi yagiye ni yaranyura kugira ngo nabatagarutse batanga amatangazo. Ni ikikwereka igihugu kiri mu kaga. Genda urebe hano haba hari ibirombe by'amabuye y'agaciro. Ibi bihora bigwa ku baturage, n'abagabo bigwaho, nta bagore bajya muri ibi birombe, nabyo bihitana abatari bakeya. Ariko ibi byose Gisegeti ntago ari kubitekereza ngo yibaze nk'umuyobozi w'igihugu, ahubwo we sinzi ibyo abayibereyemo. Abaturage be bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya. Ibi ndabivugira iki? Ntabwo nibagiwe imbonerakure muri Kongo zahaboneye nk'urw'imbwa yaboneye ku mugezi. Mwabakenyezi mwe b'i Burundi murimo muranyumviriza, mwebwe k'abagabo banyu nabo bashiriye muri Kongo, aho namwe urwo Kongo izahura narwo, ubwo ndavuga abakongomani kazi, namwe ntimuzahura narwo. Ibi mbivugiye iki? Mbivugiye yuko hariya muri Bukavu hamaze kugezwa izindi bataliyani zigera muri 2 z'abarundi. Mwakwibaza ngo mbese abarundi bahora bazanwa bigenda bite? Babazana ari bazima bagasubira ari imirambo. Ubu ngubu uvuganye no n'abarundi bari hariya bameze nk'abari muri gereza, bameze nk'abari mu mvuto, kuko ntawe uvuga kari ku mutima. Urabivuga se urabivugiraye. Abasirikare bari mu mvuto ni benshi cyane, banze kujya kurwana. Bavuze ati ntago tugiye kurwanira igihugu kitari icyacu, ntitugiye kumena amaraso ngo tujye kuyamenera ku gasi azarigatwe n'imbwa. Ibi byose navuga yuko bita never. Boni Evariste Ndayishimiye nawe ukomeje kugenda rwose atanga abasore b'abarundi rwose bajya kugwa hehe, bajya kugwa muri Kongo. Ese nk'abarundi baba bari kuzira iki? Wenda umusirikare wa FARDC ushobora kumva ari kurwana ari mu gihugu cye, ushobora kubyumva. Ariko nk'umurundi, abarundi bamaze kugwa harani benshi cyane, ariko bitaneva ntabwo bikozwa. Abarundi namwe, abarundi kazi bakenyezi namwe mushobora kuzabona mu minsi iri imbere, namwe abagabo babashizeho cyane cyane abafite abagabo b'abasirikare, nukujya mujya kuryama mukamanza mwabaragiza uhoraho, mukamanza mwabaragiza wa Mungu. Dore ko ejo tuzaba turi no ku munsi wa Mungu, ejo rwose mukajya gusenga mukabaragiza Nyagasani. Mbivugiye iki ngiki kuko abarundi nabo bakomeje kugenda bambutwa hariya rwose, hariya za Bukavu, bagera Bukavu bagapakirwa mu makamyo bakajyanwa hariya za Rumbishi, za Nyabibwe, ndetse no mu bindi bice, ubwo ndavuga na za Minova, yewe no mu bindi bice bigiye bitandukanye, bakazamurwa no kwa Makani, kubwo ndavuga imurenge. Abo ngabo hose ari kujyanwayo. Ngo abasirikare b'abarundi bamaze kugezwa harani benshi cyane, bitandukanye nuko mbere twabikekaga. Ngo abariyo ni benshi cyane rwose, kuko ushobora kugera i Burundi ugasanga abasirikare bariyo nibo bake kurusha abari muri Kongo. Imagine ibi bintu rero. Sinzi ngo uwo bita Neva nawe no bita Gisegeti baraza kuba babihandoringa gute kugira ngo babashe kuba bareba uko ihangaho ibibazo bashobora kuba babikemura. Nubwo bita Antoine Felix Gisegeti yatangaje yuko ibyo kuvuga ngo bazaganira, ibyo kuvuga ngo bazajya hehe na hehe, ibi ntabwo bikozwa. Ati ikizananira isasu muzajugunye, ariko nakirengagiza yuko isasu akenshi usanga ari kunyura mu bahungu biwe. Abakongomani rwose isasu ririmo rirabanyuramo. Igihe umuryango wa Gisegeti aho wibere bararya bakaryama, ntabwo azi kurara mu kibingo, imvura mu kibingo ntayazi, ntabwo azi isasu ryo kuba ugiye kubura kurya akabugari n'akaboga kawe kumva mashini gani bayikurasiye hejuru,
ugatangira kwinyarira ibi ntabyazi. Niyo mpamvu ko ibintu nka biriya byose, ariko nzi yuko mu minsi mikeya bishobora kumugaruka muri rusange. Ngayo nguko rero uko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byifashe. Kansoreza ahangaha rwose kubita ikiganiro mwumvire za Nyamugigima zikomeje kugenda zibera muri DRC. Rwose mukomeze kugenda mwumva uko obita Neva ndetse no bita Gisegeti imigambi bakomeje kugenda bari gucura kugira iki gihugu cya Kongo. Yes, ndeka rwose nongere mvuge ngo yewe utarakanda subscribe ni wowe ugezweho yikandeho, yewe utarakanda cyangwa se udakora like ndetse na share bikore, ubundi ugikomeza kugenda ubana no mu yoboro wa Eugene Official. Yes, abo twabanye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma ndabashimiye cyane muri inshuti za Kadasoka. Yari Captain Sina Makosa, ariko mu gitondo cya kare naho ndabandi kumwe na Fighter Kano Fighter rwose nawe tugenda tubabwira uko noneho muri Kongo bwakeye byifashe. Yes, reka mbifurize amahoro y'Imana, mbifuriza rwose kugubwa neza, weekend nziza. Ciao.